Toropo e kgomaretswe ke dikoloto mme sekaseka mekgwa ya go lolamisa seemo sa ditšhelete. Kelo ya go kgobokanya madi a dikoloto e tokafaditswe ka diperesente di le 90 fela ga go a lekana. We managed to lift our revenue collection to 90%, and I mean this current financial year we started at 78% while the city was under administration. And going forward, we going to push as far as revenue collection is concerned to bring it up to 92%, which is still not a satisfactory level. A satisfactory level of revenue collection is 95%. Williams a re setse go tserwe magato a go samagana le bao ba sa dueleleng ditirelo. We started the rollout of prepaid meters since we got back into office. So that is being done aggressively because we need to change the system from being a postpaid where you first consume the service and then afterwards you pay or not pay the municipality for the service that you use. Ratoropo a re dituelo tsa motlakase di tle go tlhatlhosiwa mo kgweding ya Phukwi e tlhola letsatsi. Fela lekoko le le ganetsang la ANC mo toropong ga le a itumela. Ga gona molaotheo o leng go berekisiwa ga botse go tswelisa ditirelo ga botse mo bathong ka lebaka la gore mokgatlho wa Democratic Alliance ga o kwešiše tsamaiso ya mmušo e le gore e feitše le gore Tshwane e tswele pele ka ditirelo gagologolo mo basweng. Maepa a re ga go sepe se se builweng ka tsosoloso ya maemo a ikonomi. O tlhalositse fa lenaane la tshepo 10,000 leo le neng le tlhomilwe ke bolaodi ba ANC go thusa bašwa le tlositswe. Molemo one motho wa SABC News, Pretoria.